I pozdrav svima, ovdje je Gasai, to je bivša Gasai. Sad sam Shinigatsu zato što mi je neko promijenio ime. Dobro, sama sam sebi promijenila ime, ali... Ok, ne želim o tome da pričam. Danas sam se vratila, kao što ste primijetili, mislim, znam da vam je bilo teško bez mene i tako to, ali konačno sam se vratila i vrijeme je da unesemo neke promjene na kanalu, normalno. Znači, vidite da mi je malo promijenjena. Ok, moji pokušaj da budem normalna neka stvarno ne uspevaju. Naprimjer, sada ja jedva održavam sebe u normalnom nivou. Ovako, danas sam htjela da kažem da sam se vratila, naravno to ste primijetili, to sam i rekla malo pre. Ok, ne znam šta mi je, znači previše sam uzbuđena, ovo je previše informacija se dešava u mom mozgu trenutno. Ovaj video neće biti toliko dug, samo sam htjela da kažem da sam se vratila i stigli smo do 50 subscribera. Nisam znala da će se desiti nikada u životu. Ali dobro, ja moram da napravim specijal za tih 50 subscribera, a vi ćete naravno da mi pomognete tako što ćete reći, predlagati mi nešto u komentarima i ja ću da izaberem koji specijal od tih komentara. Ja ću to da izaberem i onda ja ću to da napravim. Dobro, i dalje pokušam da budem normalna, ali mi ne uspjeva. Ali dobro, bolje da prekinem video da ne bi počela moj rage mod.